Ala nang mikit pa king lugod ning igpa, king metong pamilya ketiking masala. Anti mo king bale pinundar na gewa, yang maging pundasyon bang eyaw miragsa. Anak ka pang bingot ing asahan mo na, ing mayap mong tatang mamlano neke ka. Nung ortelano mo itang kayang obra, pagalampong dano pilming di batana. Potang pagobra na ing kayang asikan, lagi yang maranon yang emek almusan. Agyang mang mapalit o kaya umuran, sarulyat magpastol eme a patok nang. Ing kapibabatan wadaraw nasana, paano nga taguyod ting manang pamilya. Nung dakalya anak apapagaral na, isipan orugo kabang maswaya. Nung sakali naman atin pang masakit, karing kayang anak balisa ya isip. Mitmuya katamle ketang pamanasit, eya mi paindaton king balang penandit. Ding pengarita mo ketiking sikluban, ing tunelang martir king kapi babatan. May umudang lugod mayap dang tagimpan, ingablas karela mapait nung minsan. Potang matwane mo ing mayap mong tata, emune pamintuan potang utos na ka. Nung ing pakitwang mo naabye ka, pasukalan mo ne rugo ing puso na. Waakakit ko pa karing alwang anak, na atin pang tatang amatwa ng sagad. Ay pamulyon dala palagwandang maklap, nung ing pengarida tinyang maling tepa. Anya o penganak sukat mong ganakan, ing sakripisyo dating mayap tang tatang. Karing induta mo makanyat mo naman, pagkamalang tala hanggang kamatayan. Nung sakaling eni dingke kang pengari, lalbog ne ing aldo ketang ka relang bie. Ngeni da kailangan ing lubos tang gabi, etala paboren nanumang malyare. Kabayat siguro ing ala ng igpa, lanak ang santungan ketiking masala. Anya o kapatad makiramdam ko sa luguran talangan ding tatat ima. Luguran talangan ding tatang tat ima.